faslun 4 faslun na bonna waqidul wudu'i ko yewtata en ko fifirta di salligi di on andi en yewti kono salli gorte a salligi on sella kono bonnata o salligi ko bonnata o salligi ko piiji didi piiji buynon no jokki din didi kono ko din didi woni jani din gogo ahdasun ko tayre direct bonnay salligi o asbabun e ko sabin binta kon tayre den hebo dum kadi bonnay salligi fal ahdas ko ni tayre al bawl ko bawle bi maana sofe wal ghaitu e sobe bi maana bebe warrihu e hendu bi maana fuytere wal madu e madu wal wadu e wadu koni madu mi detaya na mo ya cion hakke koni madu sibun adam on bawli ha gayni don andi ndi hal ɓowru kal hino yalta ɗon batte bawle ɗen ko kal wiyete madu ko wiyete wadu ko si tawi woni ibnu adam on falama wadde dakam meɗen faale rendigu ari e makko ndihal ɓowru kal ɗon kadi attoto kal yaltude kal si maniyu on tigi yalta ko kal ɗon wiyete wadu on faamine ɗiɗo fof jowi ko bonnayɗi salligi directement kala ko yaltiri e awra on yeeso ma ɓaawo debbo ma gorko haray boni ɓeyditi ɗon wonande sonnaji on ƴiƴan ella makko ko yiyata kon lewru ɗum ma batte jibingol wal asbabu koni sababuji ɗin annawmu sagil ko ɗoygol tiiɗugol goɗɗo waalo ɗo leer goto leer ɗiɗi hira ta hunde anda ko feƴƴi ngol ɗoygol ɗon kangol tigi tigi ngol bonnata salligi kono ngol provoquay ha salligi bona ngol sabimbina ha salligi bona walego ma o e faɗɗe gol goɗɗo faɗɗe ɗo 1 minute 2 minutes 5 minutes 1 heure de temps 2 heures de temps o anda ko feƴƴi ɗum ɗon ko sababu kadi ko bonnata tayre wassukuru e sulugol foti ko beere ko dorogo ko sigareti kala ko woni kon o waɗi ha o suli wal jununu e feetere on tigi heɓa feetere hayso feetere nden ne ɓalta heña o dikki ɗum ɗo fo muɗum haray simo salligino adi ɗum ɗo wadde si ɗum ɗo waɗi haray sababu heɓike bonno salligi en wata fellutude wonde salligi boni kono haray ɗen jogi espoir jano wonde salligi boni walgo bulata e nunnagol sa nunnike ɓeygu ma a nunnike moodi ma bonnata salligi kono ɓayno sabi mbina wonande ɓe tuuyo ɗuuɗi ɓen e mum ɓe faale ɗuuɗi ɓen e mum no sabi mbina ha kal ndihal kal explique ɗen ɗananen yalta aray ko sababu bonnayɗi salligi noon kono noon dey mi yewta on qato an nunnodirgo e ɓeygu ma nunnodirgo e moodi mum bonnata salligi bonnata suumaye bonnata salligi bonnata suumaye illa koyna gotel hara on tigi nunni ɓeygu makko ƴetti tutaɗe ɗen moodi mum ɗen ma tutaɗe ɓeygu mum ɗen moɗi ɓaamo ɗi tutaɗe goɗɗo aray ɗon suumaye boni kono nunnagol ngol tum bonnata suumaye kono noon ko jeeya ɗum e añaaɗi ka suumaye fii ta on tigi nunno ha gayna iblisa pooɗamo ɗon o yaha kono noon ka salligi walamsul mar'ati e memugol sonnajo memande nden ɗo na ko buɓɓodirton wona madhabu imamu shafayi kamɓe koɓe faami memande nden ko mawlugol mo fijiramo nden mawlande ɗon en fellitata salligi boni kono ɓamin mini faale ka ɓandu no hulɓini hata taw hara kaldi halɗa kal yalti ko sababu in qasada laddata son tigi falama dakam meɗen aw wajaɗama so heeɓi dakam meɗen wa massu dakari e memugol sawru ndu bi batanil kaffi memira reedu newre nden aw bi batanil asabi ma reedu kolli ɗin en andi ko wiyete sawru ndum ɓe mana ko awra on memira ɗu reedu newre nden kono ɗon kadi ɗon andi hadiseje ɗiɗi no ari hadise goo ko ƴettaɗo e ali ibn talq hadise goo ko ƴettaɗo e bon ɓejiti sahabajo o yewtere o cheikhujo abdourahmane bun akhdari ko hadise goɗɗo e maɓɓe gollitiri o ya hadise on ɗon no inni haray boni hadise ali ibn talq on nde yewtere ɗo ko hadise on ɗon on yaari amma hadise o ɗa on ɗon ɓa o landike nelaɗo si tawi woni noon goɗɗo salligi memiri awra mum jungo mum gon nelaɗo make ha teral e awra ma on ko teral jeeya ɗum e tere ɓandu maɗen wono woniri sa salligi ka memi koyngal ma ngal aray salligi bonaali kono noon kadi sa memi salligi ke a memi awra ma on kadi aray salligi bonaali amma hadise e oɗa on kañum ɗon nelaɗo maki mo waɗi ɗum ɗon haray boni kono haray koyen faamu ko akdari ɗo en wata waɗude tun qata an mo memi o andi en wata en innata enen ko gollitiroɓe madhabu goto
ko en ɗaɓɓita e qur'an ko wi kon e hadise nelaɗon ko wi kon hawtidiren tafen donc ka ɗin ɗon ɗiɗi hammi wo ko ɗon jokketen mo ɗin ɗon tawti madhabu mum wo haray ko on madhabu ɗo woni ko gollirte haray ɗo madhabu imam malik kamɓe ko ɓe inni kon si gorko o memiri tun awra mum on jungo mum gon haray salligi boni kono haqiqa tan haray salligi bonaali ko memande imminayde sahaw nden hara ko on tigi memiri ko fi fijirgol fiyo sahaw yaltu nden memande ɗon haray salligi boni kono amma memagol tum fi ŋañugol ma moƴƴintingol wallina ha moƴƴa haray ɗum ɗon bonaali kala ko tata on famal to maɗon ɓeydi humpede moƴƴa mi inni on miɗo jonni o numéro téléphone ka noddo 68 60 53 09 même numéro sur tout le réseau sauf Ariba e ko wana noon waman shakka on sikkitiɗo fi hadasin fi tayre o sikkito salligi an on boni ka bonali haray wajaba alayhi waɗɗike mo alwudu salligagol illa an yakuna sona laato kanko mo waswisan ko tiɗuɗo yejjutugol tawi kanko sono kala ko woni mo yejjiti tum haray on ɗon fala shay alay aray hunde fawaki mum wajibu alay no waɗɗimo kadi kanko hombo o andi wiɗen si wi'ama wajibu alay no waɗɗe makko wona kanko abdoullahi wona kanko ibrahima wona kanko aissatu wona kanko khadija wona kanko mariam bimana ko kanko hellifa ɗon wona kanko guinéjo wona kanko français jo ko kanko hellifa ɗon no waɗɗimo rasulu zakari lotugol sawru ndun kullihi ndu fop mayro ha ndu laaɓa minan maddi ndiyam madoyiɗan si yalti e mayro par ce que o andi ko ndihal ɓowrukal ilaykal jokka awra on fof motomatanno wala yaksil o lotata al unsay al unsayayni base ɗen ɗiɗi ko junnitiɗe ɗen ko ɗoni ko fanda base ɗen ɗum ɗon o lotata wal madu koni madu ɓe yewta e moƴƴa mi addanino explication mum nanen kono ɓe ɓeydanayi huwa ɗum almahu ko ndiya alhariju yaltayɗan inde shawati saga on tigi fala sahawo assuhura taw soko on mbi tafakkurin saabu miji tagol aw nazari ma darugol aw gayri ma koyna ɗum kandi hal ɗon si yalti on tigi lotata base ɗe ley kono lotay sawru ndu